80 godina tvrtke Motoris. Pa evo, nakon ove konstatacije logično je pitanje kako je to zapravo se počelo? Dobar dan prije svega. Pa počelo je davne 1937. kada je deda otvorio radionu na području Zagreba u dijelu gdje je na Črnomercu. Tu je krenuo sa prvom radionom i polagano je krenuo sa popravljanjem auta, ondašnjih auti u ono vrijeme, da bi se nekakvih 50. godina prebacio u Kranjčevićevu ulicu na Trešnjevku i tu smo bili do prije 11 godina. Prije 11 godina smo se preselili na ovaj novi prostor ovdje u Novom Zagrebu i eto, tu smo sad po svim pravilima i uvjetima Volva. Vi ste treća generacija, a i već je i četvrta generacija u firmi. Kada ste vi shvatili da ćete u stvari nastaviti posao dede, pa oca, pa evo sada vi? Ne znam, to je jednostavno familijarno i cijeli život sam u radioni. Znači kad se subotom, nedjeljom, kad nikog nije bilo u radioni, ja sam se spuštao dolje u radionu jer smo mi imali kuću zajedno u sklopu radione. Tako da jednostavno cijeli život sam u radioni i uvijek su auti bili uz nas. A onaj glavni dio je bio onog časa kada sam završio fakultet i kad je trebalo početi ozbiljno u život. Rekao sam, tata, jel ja to mogu s tobom? Rekao, tata, evo me, samo nastavi ono što do sad radiš i eto mene tu. Koja je to razlika kad ste počinjali evo danas? Razlika je velika. Razlika je u odnosu sa ljudima, razlika je u kompjuterima, razlika je u načinu poslovanja. Nekada su ljudi dolazili, ostavljali auto, da budem iskren, čak kad su i uzimali auto, nije bilo briga što je napravljeno, samo je bilo dobro da se vozi. Danas više ne možete ništa napraviti da prije toga ne date ponudu, da se ne objasni o čemu se radi i tek nakon toga, nakon pristanka krećete u popravak automobila, sve vam je puno kompjutera. Jednostavno, bitno je drugačije nego nekada. Da li možemo reći da je gubitkom onog kroma i otišla malo ono duše što je nekada bilo? Pa je, ne samo gubitkom kroma, dolaskom kompjutera. Mislim da nas je kompjuter sve obuzeo toliko da jednostavno smo mi zaboravili na ono iskonsko druženje i na nekakav razgovor oko auta. Sve više se sve svodi na internet, sve više se svodi na to da razgovaramo putem telefona, sve manje se vidimo, sve manje razgovaramo. Način života ondašnjih mojih dede i mojih tate je bio bitno drugačiji. Deda je ipak radionu imao kao stari jedan obrtnik grada Zagreba. On si je dopustio da svaki dan u 12 sati bude ručak na stolu, otišao gore na ručak. Nakon toga je bila pauza do 2 sata i onda je tek došao i dolje, pregledao sve što se radilo ono vrijeme i zatvorio radionu u 4 sata. Današnji posao jednostavno ne podnosi da vas nema. Cijelo vrijeme morate biti aktivni i kad me nema tu sam uz mobitel, uz bilo što me treba, uz internet, ja moram odgovoriti, moram se pojaviti, tako da velika je razlika. A i ljudi su onda bili drugačiji. Ima puno prijatelja tatinih koji su onda dolazili i dedinih i koji su imali vremena za popričati, imali vremena za kavicu, imali vremena, jednostavno drugačije su se odnosili prema odnosu prema ljudima. Danas je to jako ubrzano, jako teško i svi smo se jako otuđili. Kako je došlo da dobijete jednu tako značajnu i veliku svjetsku marku kao što je Volvo, sa doduše dugogodišnjim iskustvom? Pa to je opet bilo sve na bazi, ja mislim, nekakvih razgovora i dogovora. Znači, deda je poznao i tata su u to vrijeme radili u radioni i bio je jedan gospodin Samardžija koji je radio za Univerzal, nekada bio Univerzal iz Beograda, tražili su nekoga na području Zagreba, jednostavno su se oni našli kao ljudi, naravno opet našli, popričali, dogovorili i mi smo tako krenuli. Znači to je bilo davne 67. godine, ja mislim da je čak i ranije, ali imam knjižicu sigurno potvrđenu 67. tako da smo uzeli taj datum kao nekakav početni dan, početnu godinu. I jednostavno se sve radila dugo preko Beograda, preko Univerzala, nakon toga je došlo do rata. Onda je 1 godinu, 2 nije bilo nikoga zvaničnog da to drži, međutim mi smo i dalje držali Volvo ovdje i preko Austrije smo radili sve što je trebalo, da bi nakon toga došao Revoz, znači Renault, u ono vrijeme je trebao Volvo raditi preko Renaulta, Renault je trebao kupiti Volvo i oni su napravili nekakav dogovor da ovaj bivši dio Jugoslavije ide preko Renaulta, nakon toga jednostavno taj dio se raspao, Renault nikad nije kupio Volvo, a nas je preuzeo direktno Volvo. Volvo napravio svoj ured, prvo je bio u Mađarskoj, pa u Austriji, pa u Zagrebu, pa se opet vratio u Austriju. Evo sad na kraju imamo importera koji je za cijelu područje bivše Jugoslavije plus Albaniju. Svi kad kažete Volvo, kažu tank.
Znači, to su oni prvi auti s kojima sam ja odrasao, Volvo 144, 244, 700, 900. Znači, to su veliki robustni automobili koji su prvenstveno imali sigurnost. Današnji auti su i dalje ostali na sigurnosti, međutim, dobili su tu jednu notu novog dizajna, drugačijeg dizajna, notu. Oni kažu da su sad ušli u brand, kao vrhunski brand, znači da jednostavno premium brand, da auti su Alpar, Mercedes, Audi, BMW, međutim ja smatram da su to oni od uvijek bili, samo jednostavno su bili za određenu klasu ljudi koji se ne žele previše iskazati. Znači ljudi koji kupuju Volvo onda, a i danas, to su ljudi koji imaju novaca, koji imaju dobar status, međutim ne žele iskakati sa svojim autom. Oni imaju dobar, kvalitetan, skup auto, ali nije wow, novi Mercedes. Vi ste treća generacija familije RIS, šta kaže četvrta generacija? Pa evo, četvrta je počela raditi, evo već godinu dana je s menom. To moramo njega pitati, ja mislim da je zadovoljan i da kreće nekakvim našim stopama. Vidi naravno kao i svi mladi, možda malo drugačiju našu budućnost, malo možda neke stvari da se promijene, međutim zajedno kako će se brand mijenjati, kako ćemo se mi mijenjati, tako će i on donijeti sigurno sve jedan novi vjetar i novi način rada. Evo, ja vam čestitam zaista 80 godina tvrtke i 50 godina vjernosti Volvu i vas prema brendu i prema svim klijentima kojih je jako puno u ovoj godini. Želim vam mnogo uspjeha, teško je govoriti koliko, ali jako puno. Puno hvala i nadam se, kad smo imali feštu, rekao sam ajde vidimo se na 100 godina. Hvala vam puno.